rusengero rw'igitoba yaba yabimenyaga basohoke kabisa twamutanga mu byaranga kiranye n'ibyamubayeho twe tubana imbere twakubwira bageza haleluya kacu haleluya wazima na mjachobari haleluya atukuzwe sana Bwana songo neza kana pambo yo tumatangaze leo baraka sana haleluya haleluya bacha alikuwa siti nasebe haleluya tugimana ngo iganze mu mitima ya impamvu nyinshi zituma tuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya! Amen. Amen. Barikiwe sana. Natulana.
turacyariko duhimbaza Imana, turacyariko duhimbaza Imana. Uzumve rwose amashimwe yawe ushobora kuyakubira mu gisirimba gucya ukumva kuko Imana ikanezerwa ikumva ko amashimwe yawe yakubise imbere y'Imana, Imana yumvise. Bwana sifiwe. Kandi mu gushima Imana harimo no guhindura ibindi bitagenda byinshi. Mu gushima Imana gutanga umwaka musha kandi Satani n'abadayimoni nabo nukuvuga nabo batanga undi mwaka wabo kugira nabi. Turanga nacho, Mungu mugeretse
nashaka ukingura uwo muryango turi kubona ko byakomeye ukingurira uwo muryango turebe ko 34 kuri 19 kuri 20 kuri 34 umurongo wa 19 n'uwa 20 yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Avuze ngo umwami yumvise amagambo y'amategeko ashishimura imyambaro ye, maze umwami ategeka Hilukiya na Ahikamu mwene Shafani na Abudoni mwene Mika na Shafani w'umwanditsi na Asa w'umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka, mubarize n'abasigaye mu Bwisirayeli n'i Buyuda iby'amagambo yo muri iki gitabo cy'ubugwe, kuko uburakari bw'Uwiteka bugiye kudusukwaho ari bwinshi, kuko basogokuruza bacu batitondeye ijambo ry'Uwiteka ngo bakore uko byanditswe muri iki gitabo cyose. Amen. Soma 23. Arabasubiza ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo mugende mubwire uwantumyeho muti, Uwiteka aravuga ati, umva nzateza ibyago aha hantu n'abaturage baho, mbateze n'imivumo yose yanditswe mu gitabo basomeye umwami w'Abayuda. Amen. Amen. Kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, ngo bandakarishe ibyo bakoreshaga amaboko yabo byose, nicyo gitumye uburakari bwanje bukongezwa aha hantu ntibuzimwe. Amen. Amen. Nanze kugisoma, muraza gusoma ayo makuru yose, nimuyasoma mwebwe mutuje kubera umwanya murahumva. Igwerere nadusomeraho Abayefeso igice cya 1 umurongo wa 14. Haravuga ngo ni nawo musogongero w'umunani tuzahabwa, ubw'Imana izacungura burundu abo yagize abayo, kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Wazega rimwe umurongo wa 14. Abayefeso soma numva kandi Bibiri ijambo ry'Imana bihuye n'isi, soma twumve ko bihuye ni. Haravuga ngo ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa, ubw'Imana izacungura burundu abo yagize abayo, kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Yego. 15 haravuga ngo nico gituma naje aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yesu, maze kumva ukuntu nizera Nyagasani Yesu, n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera ubwenge, uko nsenze ndabibuka, ndabasabira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo data nyirikuzo, ibahe umwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye. Uwo mwuka w'ubwenge ni uzabahishurira Imana. Nushakurikira kugira ngo tumenye ubwinshi bwabyo n'ubugari n'uburebure bwabyo, kandi habwe icyubahiro. Uyu mwaka cyane cyane tuzibanda ku kintu cyo guhishurirwa, kongera guhishurirwa Imana. Ejo nabivuzeho, twari bake cyane, nababwiye ukuntu ibintu amagambo yose yanditswe muri Bibiliya yose ni ukuri, guhera mu itangiriro igice cya 1 ugasoza igice cya 22 cy'ibyahishuriwe. Umuntu wayagurutse akayagira mu mutwe
azi ibintu byiza pe, yarabifashe kandi arabizi pe. Ibyanditswe umuntu wese arabizi, muzi kubisogongera, muzi kubibamwo, muza munabivuga mukaruha umuntu yasitara ngo ko mashitani, yarwara ngo ko mashitani, kubera muzi ko shitani ari mbi. Siko tuba tubivuga. Haleluya. Kongere tugire ku cyame. Nimukanguke. Haleluya. Noneho ayo magambo yose tuba tuvuga muri Bibiliya ni meza kuyasoma no kuyamenya mu bwenge. Ariko aya magambo kandi arasabwa ngo ko uyamenya ayahishurirwa mu bwenge bw'Umwami. Ubu bwenge bw'umubiri nibwo ubwabwo tuzubona rimwe na rimwe kuba bupfushije, habe n'ubw'umubiri bwonyine. Iyo umuntu yapfushije ubwenge bw'Imana, hano ndi muri mukubabona hano mu gihugu ndetse n'abanyamurenge bimaze kugeraho bene wacu bagenda bambaye ubusa. Ntafite ubwenge kurya, ntamenya kugenda mu muhanda, ntamenya kwepa imodoka, ariko hari ubwenge yapfushije. Amen. Ubwenge butuma yishurirwa ku buryo ariko agenda butanejeje iki Imana n'abantu, kuko ikoze ikibabaza abantu bubabaje niki n'Imana. Ubwo bwenge rero uri muri Bibiliya. Ubwenge bwa kabiri umuntu aza bumenyera muri ibyo, akamenya gukora uwakoze icyuma n'ubwenge yakoresheje. Aragerageza ngo arabivumbura, izi makere zikora plastike ni ibintu byazanywe n'umuntu, arabivumbura agera ku bwenge, agera ku bintu bikomeye. Reba n'imodoka tugendera, reba noneho n'uwazanye indege. Ariko muzamubona ukuntu indege ibanguka. Aha no mu Rwanda iyi modoka itahagararaga, twabaga hariya saa 12 tugashikayo kandi saa 12 za wa mugoroba twahagurukiye amasaha 28 muri mu modoka. Ariko kuva hano ku kibuga barambwiye ngo ndibiza birenga iminota 5. Indege ni yatari, uwo muntu n'umuhanga n'umunyabwenge. Ariko ubwo bwenge, haleluya, Yesu ashimwe, ngo n'ubwenge bwo muri iyi si bushobora kukugaburira, bushobora kukumenyesha urara, bushobora kukubwira ngo ibi ni byiza cyangwa ni bibi. Ariko ubwo bwenge ngo buba butaraba ubwenge bwuzuye bw'Imana, kuko ubwo ngubwo nabwo n'ubwenge bwiza iyo ubukoresha iby'Imana, iyo ubikora kugira ngo Imana ihabwe iki icyubahiro. Rero ubwo bwenge bwo ngo burahishurwa, Bibiliya yaravuze ngo ni birahishwe, ni ubwiru bw'Imana buhishwe, ngo buhishurwa n'abasenga Imana. Amen. Kongere haleluya. Sube abantu benshi baze bibesha ngo agira amayere, azagenda yaruhagaheka abantu bakamenya ya mayere icabamo, akitwararika akazahenda ariko finalita abanyamwuka. Ndacyo gutuma Bibiliya ivuga ngo abanyamwuka barondora abanya. Hano turabagira abagabo benshi bagira amahimba n'abagore bagiye muri ubu burozi bw'abanyamurenge bakunze kujana, aza yimwaringa ariko nano umwuka ni Kenya akamujomba igikwasi akatubwira ko ari mubi. Amen. Kongere haleluya. Umwuka ubwo bwenge butuma umuntu ayishura ibiri mu muntu, nibwo bwenge dushaka ko duhishurirwa uyu mwaka. Ubwo bwenge naratangaye ngo bumenya ibyo wari usanzwe uzi, ngo bukagufasha kubikoresha ngo nibizaza n'ibindi wowe utaratekereza, ngo ubwenge bw'Imana bukagira gute bukabwigushurira. Biba hehe sasa? Biba muri ibi byanditswe, ariko ibyanditswe ngo bitakoreshejwe mu bwenge bw'ubusanzwe bwo mu mutwe. Ibyakoreshejwe ngo byakoreshejwe mu bwenge bw'Imana, byahishuwe n'ijambo ry'iki nibyo ngiye kubabwira by'uyu. Kandi tibisaba abantu benshi ko babyumva, bisaba uwabihishuriwe. Uyu mwami Yosiya yatwaye afite imyaka 8. Ku myaka 12 ngo asanga igihugu cyose cyahumanyijwe n'ibigirwamana. Igihugu cyose atangira ngo gutema za shera, igihugu ngo cyarahindutse umwanda, abantu ngo bararamije ibigirwamana, barataye Imana baribagirwa, ngo igihugu cyose cyarahindutse gusa shera n'ibitindigasani byari mu gihugu. Ngo igitabo cya Bibiliya ari iki ngiki cyangwa cy'amateka cya Musi cyari mu ibyanditswe ngo cyari cyarabitswe
kitagikoreshwa. Ni ukuvuga ngo bari baravuye mu byo babagamo baja mu bindi batabagamo. Abari byo bashora mu iki n'imbaraga ngo bibagirwe Imana burundu, ngo bikorera babibyigenge. Iyo wataye Imana habe niyo wowe usigaranye ubwenge bwo kurya umutima no kuja mu isoko no guhaha no kumenya gukanika, uba warapfuye. Kuko ubwenge bw'iyisi n'ubw'iyisi nyine. Iyo apfuye hari ubujana. Mwari mwabona hari ubwenge bakajana za diplome, hari wari wabikora pe. Habe niyo yoba yarize akamarisi, ubushize umugabo we kubera ubwenge waruhagarariye harya ni Safaricom hano muri iki gihugu ushize. Si Safaricom yawapfuye. Ashobora kuba ari no mu bantu bahemba amafaranga menshi ku isi, kuko Safaricom ni company ikomeye. Ariko agiye gupfa yaravuze ngo nta iki kibiri nta gaciro kacu bazomutwika, baramutwitse. Bomuranyirwa kubera biri mu w'agaciro kuruta umwuka. Iwe yabonye nyuma yo kuva mu mwuka ibisigaye n'iki n'ibyo gutwika. Agaciro k'umuntu ni umutima wiza sohora, kandi ibyo usohora n'ibyo wamenye. Tuziga kiriya kintu kivuga ngo nugira kwizera guto kakabuto ka sinapi uzobwira umusozi ngo vaha utabwe munya. Kubera iki? Muri wo kwizera iki tutazi? Yes, birasaba ko umuntu abanza gufata ibiyumvise muri Bibiliya ukabimenya, wamara ukabishira mu mutima. Umutima ni usohora kwizera, ntabwo ubwenge bwamenye ibi usohora kwizera. Haleluya, twongere amen. Imana yacu icyubahiro. Haleluya, twongere haleluya. Nibi wamenya byo muri Bibiliya. Abantu benshi bazi ko Yesu yapfuye akazuka, abantu benshi bazi ko Yesu azakiza indwara, abantu benshi bazi ko gukora n'abari bibi, ariko abantu bagakomeza bakagira gute? Bakabikora. Abantu benshi ejo narabivuze, abaganga bazababwiriza ko kunywa itabi ari bibi, bigirane niba nikotine hajya siza kandi bigira ngo kaza gasigara mu bihaha wazatinduka azarwara kanseri. Umuganga ariko yamara kubivuga gutya akamagenda akarikongeza akagira gute? Akarimba. Kandi nabo ntibatinywa, umubiri wabo ntibanditseho ngo bo ntiborwara, nibo bashize nyine kubera n'amakenga yo kwicara bikinga satani kabica. Izi niga abaganga kuruta abandi bantu benshi kubera amayeri. Mukaze murya ibingo muzorwara, muze mwirira mukiri mupfe kutarya ibisindisha, ariko ibibindi biribwa izo zose ubona kumurohe mu gifu hasiga wisenga Imana. Ariko cyane cyane birimo imboga, kuko n'inyigisho nazo ni ngombwa. Imboga n'amazi. Ubu nanje nararetse energy, ndabitangaje, narayiretse atazakuriza usubira kuyinga. Perutse guhura n'umugabo w'umunyakenya hano haruguru, arandeba arampagarika ngo amara nambuza n'umbazi. Naranze kwibwira bacu nsanga nanywaga kagapake ku minsi 30, kariya ka 24 kongeraho nka 6. No anganirije umuhungu w'umusore ambwira ibintu biteye ubwoba. Mwumve ukuntu ari bitangaza, kandi mbere ba pasiteri barabivujijeho ngo ari akazanatongana ndabigorera. Ariko wa mugabo antera ubwoba, umutima urabyakira, namwe ndasinziriye. Kuko namambireka igihe umutima wari utarabyakira barandoganije nyabu nambireke bakambwira kizari zananiye. Uwo mugabo anyereka ububi bwabyo ndahita anganiza, arambwira wewe umechoka toya, unafanya kazi gani ya nguvu? Ndamubwira ngo ntanaka usibye kukwirwa nzerera hano. Apima kunsobanurira none kwa nini unakunywa hii? Arambwira ngo ibintu birimo wowe urabizi. Atoya atangira gakumbira ibi ni ziya gusa abantu bakora imirimo ikomeye. We imirimo ikomeye ikora ni iyi
wewe wateruye amabuye yo kubaka inzu gatoke wari muri mugengo gatoke iyi ni soda yo kunywa ba mugengo pana wewe kuri yica ngo mare ndamushimira turatandukana bukeye mfata umwanzuro byinjiye hehe mu mutima ibyo utashoboye gukora kizageze kuri kintu cyageze mu mutima w'umuntu kibona bigahugiko habe n'ibindi mubona nariko mbitekereza muri bisi igutunanirwa ngo ukabona amafaranga ukamubaragaye ukaburamo icyacu kizageze mu mutima biri hano mu bwenge mu mibare ariko ikintu cyose cyageze mu mutima w'umuntu amen habe n'ubukristo bw'Imana mu gihanga mu bwenge ngo tuzoterana ngo tuzoririmba ngo tuzobyina ngubwo ubukristo aho bugakira ariko ndi bwageze hehe twizere ibyo tuvuga nicyo gituma dupangagura amagambo gusa ngo twatumiye abantu n'abavuga butumwa bakomeye ngubwo azi gupangagura ibigambo no kumenya guhendahindwa mu mico yacu bamwe bari mu kubyina kazi kudutende kugira ngo abantu ngo baseke gacha ngo no bari we muzotumira ngo twari tugurutse nyine mwari mugurutse mujayi kuzimu kubera iki iri jambo ry'Imana ntiriri mu mutima ndashaka kwizi ya Spain sukuri iri jambo ry'ukuri mufite hamuza mwumva muri bibi murishiraho rigomba kuja Yesu yabakiriye umugambi ukomeye cyane haleluya ariko ngo abantu ndibazu kubera integeke arababwira ngo umuntu yasohora imbuto abiba ngo akibiba haleluya ngo zimwe zigwa hehe munsi ni rya jambo ryaguye hari itaryuma none se umuntu yarapfuye nyamazo yagumye kuba iyo tutaje abatumvisha ijambo ry'Imana uzibona ahubwo bafite n'agasusu bashushiwe ngo izakabiri ngo zigwa kukara ahantu ngo hari ubutaka zisa n'izimeze nibo baba rimwe bari mu gusana Abayumbe akabyina iminsi imwe ngo yanezerewe bwira yashika mu cyaro agafurode cya mu cyaro h'abandi hano tumayini cyangwa kibi aho yinyebeje abantu batumubona agakora ibitandukanye nuko yari kwavuga tugire ku cya haleluya amen kongere amen iza gatatu ngo zigwa mu mahwa zigwa ahantu hari ubutaka ariko buri mu mahwa abo nibo rimwe basa n'aba bakristo batangiye gukomera ngo rwa rubuto rugira gute muramera ariko icyo ngo byakose iki kintu naragitekereje muri ndigwe imbuto ni ikibazo ko gituma ruteza imbuto mugabo ni rwabuza aho rusohoke amahwa agira gute ararunika iri jambo rirakomeye niritamanuka ngo rigere mu mutima tirizera imbuto kandi nutera imbuto turi umukristo nariko ntekereza nkayibaza ngo wamana uyu mwaka ndi woreka ngo turushaho kweza imbuto zose ko ari ikintu zagiye umwuka arambwira ngo ikibazo Imana ngirika igomba kuja mu butaka bwiza mu mutima ukwiye kwakira Imana niwe ushobora gusohora kwihangana twebwe tunanirwa no kwakira n'urupfusa rw'umuntu w'umukristo wagiye Imana iri kiduha n'ibihano sinababo babwiye akari ko bimugabo nejo umuntu yamuhenze utaruzi ko banje yarangije akaza muhamagara ngo bararanye mu gitaramo na mugenzi we wagiye kugira ngo bidukomeze kugira ngo haleluya noneho ngo arababwira ngo izindi ngo ibihendo by'isi izi ntege nke z'isi ngo ziniga rwa rubuto rwari rwakuze ngo rugira gute ngo ndirwe narwo rugeza aho rugira gute rurumba naho abantu bashiriye havuga ngubwo ubukristo muri bene wacu
utokwera imbuto. N'umunyebambe agira neza, ibaze zihora iteka. N'umunyebambe agira neza, ibaze zihora iteka. Kambuto bitangaza nico gituma muri mukubona muri bene wacu bahunze ubuhanuzi ngo ko buracibwa mu makanisa, ari amakanisa ngo batoba bakicemera ko umuhanuzi ngo kubera iki ubuhanuzi buri mukubona uburozi kandi babufite bose. Mu bantu 10 b'abanyamurenge bicaye ahantu 8 bafite uburozi, 2 ni bazima. Ariko izo ngo byadutandukanije na bene wacu bakagenda bakaza bagutungira urutoki ngaho ari we wisha abantu, baramaza abantu. Kubera iki ijambo ryaranizwe, ntiryamanutse mu twango rigere mu mutima, ntiryigeze byiga, ryagarukiye mu magambo. Ngubwo ateye haleluya ko tuzabura Imana yacubahiro ngo ndereswe ngo Imana izogaruka, nyine izogaruka na Satani arani ni bubizi kubarusha. Iwe yanavuye no mu ijuru, mwari mwahageranye. Iwe yavuye mu ijuru, yari yaragezeyo birege avayo agaruka hano, ndetse ndiraguma ku isi baramuhanura gikuzimu. Kubwira ijambo ntitwobana n'abantu mu gahenge k'amahoro, tuzobana n'ijambo ahubwo mu mahoro. Aho kubana n'abantu mu gahenge k'amahoro, nzobana n'iri jambo. Nirigeze aho rigomba kunyica imvi, ndaruta uwabanye n'umuntu mu gahenge k'amahoro agapfa nabi. Amen. Amen. Nawe nuko ndashaka kubabwira amakuru ya Yosiya, umwana mutoya. Ibindi tuzogenda tubiganira. Uyu ni umwaka wo kugira gute, wo guhishurirwa Imana. Ntuzakira Imana utarayishurirwa. Amagambo uzi muri Bibiliya utarayashira mu mutwe, utarakura mu mutwe ngo uyashire mu mutima. Ibyo twatura mu mutima ni ukuri, nibyo Imana izihaga agaciro. Umvumo uva mu mutima, tuva mu bwenge. Ni ibintu byagukomerekeje. Naratangaye mu migani n'ejo muri twarakivuze, aravuga ngo igisebe watewe n'umuvandimwe wawe ngo kizagitinda kugira gute. Ni mu mutwe se, mu mutima, mu mutima. Kizakugira gutyo wanyerera kikagaruka, wanyerera kikagaruka. Iwacu umuntu wari waragabiye undi kazanyerera ngo naka n'ejo yagira gutyo. Gusa niba azaguma kuvuga yatitara yitsenga kubera ikaba kumu umutima. Ibyo tuzi mu mutwe nibitamanuka ngo bije mu mutima, tamana muri gukorera tajuru tuzobona ni irya science. N'abari abatabihawe barapfa bakagenda. Yosiya ngo ageze mu gihugu ngo asanga cyaranduye cyarapfuye, ngo amare kuhagera ngo agerageza ngo gukora ibyashobokaga ngo aguma gusenya ibigirwamana ngo abimaramo. Amakuru maremare uzitonde nawe uyasome. Mu myaka 12 ngo yari yaragize umutima uruta abandi bami bose bamubanjirije. Natangaye Yosiya ngo ari mu bagabo b'Imana Bibiliya izihamye yavuze ngo niwe wazanye ngo Pasaka ngo kuva igihe cy'abamubanjirije ngo kugeza uwo munsi wa Yosiya ngo nta yindi Pasaka yigeze ingana n'iyandi niyo Umwami Yosiya. Pasaka yo gushimira Imana. Mwebwe ngo murashima Imana ariko ko murangije umwaka, ngo yari Pasaka yo gushimira Imana ngo ku mwanda wavuye mu gihugu Imana yongeye kugaruka mu gihugu. Nawe ushimira Imana ko warangije umwaka, uyu nimba wawurangije uzopfa, n'udapfuye uzopfundi. None se ubundi tubereye iki niba umwanda ukiri muri wewe, ukiri no mu muhanda we? Haleluya. Yakoresheje Pasaka ngo yabaye Yambere. Ibintu byariwe muri iyo Pasaka sindazumva, ariko abantu bamaze ibintu bari no mu migambi. Habe n'ejo njewe
ejo banzanye ibipapuro bitatu abantu bandongereye mu Rwanda, i Bugande n'ahandi, ngo nzomugare, ngo sinkabona ubukwe bw'abana. None hari nawe utekereza ibintu by'ipapuro zitatu. None ze simpari sinarangije umwaka, nawe uko bariko batongera gutya abandi gasarani beretswe ngo bazoze gusengera rivera amashamba bazasoza umwaka neza. Impapuro ni zitatu. Banza ari igihe umunsi umwe nzofatwa nkabisoma mwese mugataha mwasambutse, ariko mfite ubwenge sinobikora uko abenshi n'abavandimwe babo bufi. Noneho ibyo bitarava mu gihugu, ibyo bitarava muri twe, ntabinduka nta Pasaka, nta gushimura umwaka, ni ukuja kubesha ko muraja kwishuka. Narababwiye ngo abenshi ni wa mugabo wise barihira, ngo narawurangije ngo nukuri ngo n'uyu muteye mwitambwe ndaho wateye ngandi wavuye muri uri ukize n'uyu nduwugiyemo kuko ndakigiye kandi cyahavuye. Umwaka uracyari wa wundi, iminsi iracyari ya yindi, niyo masaha aracyararya, n'ishusho ni ya yindi, n'izuba rirahari. Twakoze iminsi mikuru singoko zarashize, turazimaze se ndizihari n'ihene n'inka ziracyahari. Ariko ikibuze ni ubuzima bw'Imana muri wewe, mu mwaka wo kubwira Imana ngo mbishurira numve wewe muri nibwo buzima bwanje. Bene abo ni ukuri baza basenga Imana ibacunga nayikanga. Igituma tugira ubwoba rimwe na rimwe kubona abantu, nigeze kubabwira umugabo twabanaga bageza iyo yari umwarimu wanjye, iyo wapfaga umuntu buri gihe niwe nagezaga urusha rwo kuja mu gihe lete wabimenya ibiki byabaye. Mbese cyo wamenye kwa nyana kandi nari mu muzima ibintu bikomeye. Mbese cyo wamenye kwa kanyana kibyabaye iki, mbese cyo wamenye nyine ko ngoko babuze umutwawe none akamanyereka. Kandi bamwe mubagiye none ashobora kuba nayo, ariko burya yaje kunyereka ko ari muba, akamanyereka akazabanza n'imwagatigita amatirimuganya y'abazima tamubwira ati genda. Habe nabo Pasaka bayinjiye na Noheli bagize gute, n'umwaka bagize gute, bawusoje. Bazoza no gushima batange n'ijana bikomeye mu bashi, ariko ntibawurangije kuko ntibariho. Imana yari kwikihenda ngo bagarure Pasaka mu buzima bwa ntabwo abanyamurenge benshi bari bakwiye gushima Imana ku ndangire, bari bakwiriye gushimira Imana ko Yesu Kristo akiri mu buzima bwacu. Naha amashimwe nimba amashimwe ashingiye ko twarangije umwaka no kurya no kunywa ni ibisanzwe. Ejo ibintu twariye ni ukuri nibyo tuzonge, ni nabyo kwakuru nziza bakigabura niba bari tabicashe. Yesu ashimwe. Tugire gutya haleluya. Mwari yiki mama pastor waba uhagarariye abamama si ibisanzwe, sanzwe n'amasahani narya. Hari abaguze amashashi, zendi imyenda niyo yaguze ya Pasaka, n'imbere ya Pasaka ni yo gusubiza umwaka. Koda basabira ngo mugire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tugire tumenye Imana. Nitutamenya Imana taco turico no kubaho twakagombye kubaho, kuko niba turiho tutazi Imana nta mpamvu yo kubaho. Twebwe n'Imana yadutumye na pastor kubabwiriza, ntabwo twaje ngo Imana ngo imwe tuyinuwa ngo tukakubana chache kubwa ngo na vitu ngo na online ngo na nini ngo bana sipi. None siko niko tuguze bityo pastor ko tuba tubwiye abandiki ngaho nabo ntiyagisobanura mu mwuka ngo tuko na chache kubwa bina online ngo nanu matara ni kututunga amazi tutakibona neza ibyo umunga mu muntu akamagenda pastor akazana ati mzigituza uwo bagiye mu cyumba minuka da kwari kubungo wanyu ngo Imana ngo yarabazamuye yabajanye
ngo bameze neza aho gute ngo Imana ngo yabakubitiye mu yakubiseke ngo ruguru biriya ngo bafite ngo zubishurira inzu ariko turabakene w'Imana twe dukenye Imana tukaba ko turaje gushimira Imana gusa ngo Imana yadukutiyemo ngo tubone twishurira inzu tukigenda tukibona dufite amaso aho gushimira Imana ko amaboko yacu agikora n'amaso akicumva n'ubwenge butekereza. Hari abaryamye muri koma bafite amafaranga atakirwa giruwari ku buzima bwabo. Hari abandi basize bayarazimbwa n'ibihugu. Ndagira ngo mbafashe kubakura mu bintu turimo bitari iby'Imana. Nico gituma umuntu ari mu kukwiyererana akakwereka ibinyoma yamara akakubwira ngo uyu mwaka uzozamuka ngo ukomere ngo nukuri ngo itsinda. Hari amatsinda ahangaha Imana yatubwiye ko ari ay'abadayimoni ari gutegura abantu kuja mu buzima, ariko abantu bari mu kubihambira ngo ko barashaka ubuzima. Nta buzima bwo mu bapfuye, nta buzima. Icyo azaguha azoguha ikibi kiri mu mutima we. Uyu mwaka amashimwe yacu nashingire mu kumenya Imana. Mwe muri mu kugenda muzomenya nabo mushana abenshi ni intumwa za nyumbi zo kuba hasitani koko barabigisha akazi kabo. Wonanirwa ahantu utazi Igiswahili wajanje ku muteke tuzi kuyitera wonanirwa kuyitera. Reka mbabwira amakuru ya hano y'umwami Yosiya sose. Turi abakene b'ijambo ry'Imana, iryo tuzi ryadupfiriye gusa. Kandi abakorera Satani mwa abantu b'Imana mwikwirwa mwikanga mukaza mwigize amasahani. Ntabwo bashaka amasahani y'amazu, ntabwo abaturwanya bashaka amasahani n'ibikombe n'ibitenge. Ibyo bazi ko bihari kandi ibyo nashira inganda ko zirasohora umunota ku munota. Icyo bashaka n'ubugingo bwawe. Haleluya. Icyo Satani rwanye si ibi byuma bisiba kumeneka. Twaba tubikoresha tutakoresha tuzogura ibindi. Inganda ntizikosohora. Ejo bundi uzogenda kuce hariya muri komasha amazure bibihari. Nibi byuma kanisa tuzubaka ibyo byose birahari, n'amakoti arahari, n'amapantaro n'ingweto. Ibyo si byo tuguze. N'amazu yo gukodesha arahari. Abanyakenya kubarubaka buri munsi. Habe n'igihugu tuzokibona cyacu. Ibyo si byo bibuze. Amen. Ikibuze ni ijambo ry'Imana ko ribona umwanya muri wewe. Yesu arababwira ngo inguzu imbwebwe ngo zigira imyobo n'inyoni ngo zikagira iki ibyari ngo ari ku mwana w'umuntu yakuzagaranga umusaya muri we. Ari mu kuzaza kwikoza agasanga ni mu yereri ni mu mwana nawe yorana kuri jumata muri iki ubwo ngo yabuze umuceri ko nito kiguhangayikishe nito cyakuraje mu ijuru n'imyenda yirari. Ikibuze naho Imana irambika umusaya muri wowe. N'umwaka wo kubwira Imana ngo rambika umusaya mugabone muri ntacyabaye Imana ikirengeje kitabaye hano. Bibiliya iravuga ngo ngo nta shano ryabaye ngo rirengeje kitarabaye. Nta kizoza ngo gisha ku isi. Hari ikiza ari gisha kitabayeho. Habe ngo n'uruzi kuzabwenda ngo kazemuka ngo kongera gusubira mu isoko. Tukwijejwe cyane cyane nuko ushobora byose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Tukwijejwe cyane cyane nuko ushobora byose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Haleluya. Amen. Naho nuko Imana iba mu kibanza cya hanyuma ibyo twatura twabona kwatura imbaraga z'Imana. Nariko nibaza ngo kubera iki gikwere imbaraga zashize imbaraga turi mu kwere tudafasha Imana ifite ikibanza gihagije muri
arababwira muri Luka ibice 24 n'umurongo wa 30 uhereye. Yesu arababwira abonekeye abigishwa biwe bawusi mu nzira, arababwira ngo ese ngo kuva kuri Mose ibyanditswe zavuga iki? Ngo bakaba babiyoberwa kandi bari babizi, ngo bakaguma kumubwira amakuru y'ibyaraye biba, ibo bakabwira ndetse abahanuzi bari baravuze ko Yesu azagenda, ngo bakaguma kumubwira ibintu bidafatika. Mwumva ibintu bitatu bamubwiye, ibintu bitatu bamubwiye biteye ubwoba, bariko bagendana kandi na Yesu. Abantu bari kugendana na Yesu ariko tukagenda tuganira amakuru y'ubwoba y'amasi, ngo noneho misizana ko byacitse wacitsikize nuko utari kumwe na Yesu ntazakitse. Isi zoguma gutya kuzogeza Yesu agaritse, ndetse ahubwo kube mwitegura ibi biriko birarushaho, uko twinjira mu mperuka niko birushaho kuba kubabiri. Umva icyambere ngo bamubwiye ko iwe ngo yariko babaza ngo akabwira ngo ese biravuga byavugaga iki zo babigishije, tibigeraga bagera mu gupfa no kuzuka kw'iki k'Umwami Yesu, bakagabukira gusa ku makuru ngo umwana habaye ishano irihe, ngo wa mugabo twari dutegereje amakiriro bamwishe. Iwe akababwira ngo ese inyigisho zabivugaga iki za Mose n'ubuhanuzi kibari barabivuze mu ibyanditswe byose guhera mu itangiriro kizavugaga kuza kwanda kwa Yesu Kristo. Pastor Charles sibyo byavugaga, ba Mose bazaburi bande bavugaga kuza kwa Yesu Kristo. Yesaya we arenga abana kazaba yamabwira mu gitondo ngo Yesu ngo buyaraje hashira imyaka 100 ari barwabwira ngo umwana w'uruhinja ngo aratuvukiye ari impande rwa tugire byame, ariko ngo habe no kubabimenya ngo batangira kumutondera ibizacu zamutonda amakuru ngo warwa ngo none icyakabiri ngo batangira kumuha ubuhamya ibintu ubuhamya ngo batangira ngo kumuhatemwa ndaje bakazabwira Yesu ubuhamya ngo noneho ngo wabimenye ngo hari bagenzi mwumve byarize bigeze aho bagera, abagore ngo bagera kumva bagarura amakuru ariko babaga bigo ngo bigera bizera kuko ntibari bazi ibyanditswe bari babizi mu bwenge ariko ntibari babizi mu mutima. Ariko abagore ni igitangaza, nito gituma umugore wakijwe n'uwaroze baza basakira, nibo bambere baza bafata ibintu bariya ngo bamye babyuka kubera bari baza amakuru ngo basubira ku bituro kuja kureba, ngo bahashitse nyine bahurirana na marayika arababwira ati ariko ko murashakira umuzima musubire muje kubwira abantu amakuru. Ngo bagabo batumbishije ijambo ry'Imana ariko tibyagira akamaro muri bo, ngo batangira gutondera Yesu uza abagore ngo babonye, ngo abagore bagiye ngo bashike mumva, ngo marayika arabaganiriza ngo basanga atarimo, ngo yavuze habimo kugwa bibuka ko Yesu ubwe wenyine yabibwiriye ko nyuma y'iminsi ngana mwumva aho twatiriye umuntu kugendana na Yesu bakirira mu rugendo, ariko bakira ataramenya ko ari Yesu bari. Icyagatatu ngo batangira kubabwira amakuru y'indi ngo yabigishwa, ngo abigishwa nabo bagiye ngo basanga Yesu atari, ngo marayika arababwira Yesu baguma kumva arababwira ngo mwabapfu ndiko nariko mu mutima wanje wamupfuwe uri mu gutinda kwizera ivyo biri ijambo ry'Imana. Uzohora mbivuga mu magambo gusa kubera ki wa mutima wanje watinze kubyakira, ngo nari nje nyine ndiko ndongana naje. Yosiya niwe mwami wenyine watonganye na Yosiya, ngo arahagarara aravuga ngo ndakigirwa Imana kizosigara mu gihugu. Ndaza kubabwira ikindi Imana yamukoreye, ngo Yosiya kubera ngo batoye igitabo cy'umuzingo ngo basanga ibintu bivuzwe, ngo aratangara ngo ibi bintu ngo aravuga ngo ariko ibi bintu n'Imana yabituvuze bati ngo atuma abantu ngo nimusubireyo muje kubaza Imana. Muyibaze ngo ariko ibi bintu twasanze muri iki gitabo none ko twabibonye Pastor Charles tuzobigenza gute? Imana irababwira ngo mugende mubwire Yosiya umwami, haleluya, ngo kubera wewe wicishije bugufi ngo ukamenya ibyo wanditse muri iki gitabo, haleluya, ngo nukuri ngo ibi byose nategetse kuri iki gihugu bizokibaho, ngo ariko bizoba bitagiriho, ngo wewe nzi kucu ariko nako nyibwire ejo bundi utuncure neza ukagira Imana ariko ndanezerewe kandi kuri bonani naje sinitaye kuri bene wacu, sinitaye kuri kubantu, nitaye ku byanditswe
ibyanditswe w'abana. Haleluya. Ngo birebe ngo Imana ngo yumva n'ukuri gucishwa kufi kwayo si ya uzobumukisha. Muzokomere kuzanditswe. Nizoja wenyine hakurya Australia. Natwe ikazatujana Canada. Uzobumugabo ukomere kuzanditswe. Arababwira ngo ndabatongera mu maso y'Imana. Muzoba bagabo. Abo twakoranye umurimo w'Imana. Niyo tuzoba tutakiri kumwe. Igihe kirekire muzoba. Ngo kubera umutima w'Imana, Imana yabonye muri iyo si. Iramubwira ngo mukuru ubugoma aba bagabo bagize mu gihugu. Sinoreka kubaho. Ariko we utagira. Kubera wahishuri ukuri kwizanditswe ngo yaratoye igitabo n'imyanda. Ngo bagisoma ngo baravuga ngo iki gitabo tiboreka batagishiriye umwami ngo bagishira umwami mugabo ngo bakimusomera ngo baratangara baravuga ngo ibintu birungo uyu mushinya w'Imana muri mu gusoma mugaca ku mushinya w'Imana mukiba mukibica 10 n'amaturo mukanza mu byaro mugatura abagore b'abanyamahanga mukagira mu mushinya w'Imana ntuhari. Dukishwe twiganira twihebye mubitura turaruhutse yasumukiriro none turaruhutse Yesu mukiriro mukiza ni wataruye uko nzaba ndikose Yesu nzagusingiza. Ko murumva dufite amashimwe kabisa mu mwaka urarangiye. Niba imitima yacu haleluya itari kuyibantura itari kireba ivyo turimo ngo bibabaze ngo turebe mu byanditswe ngo se w'Imana ko biravuga gute uyu mwaka ko biravuga gute ngo tubirebe ngo nitumara duhaguruka ngo dushimire Imana ngo ko yumvishe gusenga Imana ngo baramubwira ngo Imana iratubwiye ngo wewe Yosiya genda utuze igihe cyawe cyose nzabana nawe kandi uzabikora. Haleluya. Ndakiriho hari ibintu bize n'ukuri Imana itazokora hari ibyago utazobona ukiriho kubera wasenze Imana witurize hari ibyago bitazokubabaza ukiriho kubera wasenze Imana bizoba inyuma yawe hari ibintu bitutazohura nabyo hari ibintu tutazohura nabyo shaka hari ibintu tutazobona kubera twasenze Imana kubera twahagaze ku ijambo ry'Imana. Iyo duhagaze ku ijambo ry'Imana riri mu mutima tuba dukinga ubuzima bw'umubiri n'umubiri. Ariko niba barakinguriye ubugome bakingurira ibibazo ugakingurira abadayimoni witegure rero ibyago ko biri tugatugira niko yamubwiye ngo Kayini we koko biri tugatugira ku marembo kuranga wishurirwa ariko ibibi ko biri tugatugira ku marembo biragufasha. Imana ibwira Yosiya amubwira musha kubera ibi bintu Yosiya nawe ngo arangize ngo yakoze Pasaka mu mateka y'isi habe n'izi turi gukora iyanyuma ya Yesu Kristo ariko ngo Pasaka ya Yosiya Bibiliya izamuvuga ngo guhera kuri Pasaka zose ngo kugeza kuri Pasaka y'Abayumbe yabaye Yambereye yari Pasaka y'iki ngo yo kwishimira ngo bakuye umwanda mu gihugu urishima ngo umwaka wararangiye ubitekereze neza. Bariko babwirwa na Yesu wenyine nyiri kwita akababwira ati nta kintu kabisa
kubera byari mu matwi byari mu byari muti ariko nguko batindanye nabo nidutindana na Yesu nguko batindanye nabo wasohotse ngo baratangura imitima yabo irakanguka ngo baravuga ngo nukuri ngo niwe twa ngo babona guhaguruka bagenda birukaka ngo basha kuvuga amakuru. Tureke kuvuga amakuru twakerere tuvuga amakuru tuzi kandi amakuru yiza ibyanditswe nitutabihagarara ibyo duhagazeho ni ibinyoma. Uhagaze ku binyoma bizokugusha. Tugiye gusenga Imana. Amen. Iyi niyo mirongo yo gushima Imana yimvuze. Iriya zaburi ngo nukuri ngo turashimira Imana ngo muririmbire indirimbo shati uririmbe indirimbo shuri mu bubata. Aba bari gushika mu byaro bagafurode bamara bakaza bakabyina. Wabari yaririmbye iyo biriwe kawangwari amaze kuba utubare tw'abakristo bane bene wacu bamaze gushinga utubare b'abapasiteri n'abagabo nibamara abaze baririmba indirimbo zo gushimira Imana ko mwaka urangiye. Ese icyo baba bariko bashima n'Imana cyangwa n'ubwenge bwabo? Turi binyoma mu nzu y'Imana munsi imbere yanje mushima ngo mwikoreye ibihumurane neza. Igituma tuba dutanga amaturo adashitse nuko Imana idashitse muri nukuri n'abatangaye mu makato ngo babanyabwenge baza bikorera isaha ngo ni ibintu bihenze ku isi nibyo z'agaciro byonyine bikaho ngo kubera iki bari bahuye n'ikidasanzwe mu buzima bwabo. Igituma turiko dutanga ibidacitse imbere y'Imana n'umwanya udacitse imbere y'Imana n'ibyishimo bidacitse imbere y'Imana nuko ubwacu natwe ubwacu tudashitse. Ariko munsi Imana izotonyangira muri we tuzobaza ngo ndatanga amafaranga ngo ese bazaba yaruza tibo byibuka ahubwo ngo yabura yo gutanga bono no barakabije muri bwe umujyati mu byibuka ko pastor Sebi yatiza bwiza ubyibuka wo kunda ngo tube muri ibindi bituri nibwo wovuga azaburiza amashini nibwo uzamuri tubayiro kima nibwo wovuga ko Noheli yabandi mukizanga kwiganye ni wowe wataye ukoza Yesu nayo mashini mugende muyatunganye. Icyumweru gitaha tuzohure tuzanye za envelope z'amashini n'abazizanye gutambuka ufite ishimwe riza mutekereze ko ariko wamana wandindi ubwira umubiri si wacu gikwere iki ni igitaka kizasubira mu kindi tiwabonye ariko twabikoze kuwa gatatu ariko ubugingo bw'amashamba burarinzwe Mana akiri turo ryishimye ntato gufuke muzoza n'amaduro turi bana ko turangije umwaka ubwiro bwanyu Imana ikibiriza ibindi ni ibinyoma n'amakuru ya sympathiza bene wacu ngo yarinze kabisa yarinze ngo mwanze mukuru umwanda mu nzira ibone gutunganya uzapasika. Niko Yesu yababwiye mugende kwambuza ngo mucyumba cyo ngo mudutunganyirize pasika. Umwaka wo gutunganya ibintu bisha muri wewe, umwaka wo gushurirwa mu nibushabire. Abigishwa barongera ngo baramubwira ngo yongera biyereka ngo arongera nabiyereka bundi busha. Tubwire Imana yongera igarura ibintu bisha itwiyerekeza ndirimbo nsha y'amasengesho gikwere mashi ngo bazayereka abantu bakavuga oya bundi busha ngo umukozi w'Imana kuko amasengesho bundi busha amasengesho inshingano twemeye tuzikora abandi niyo boreka wowe uzikora. Muri iki nzabigisha ejo bundi mukaranganisha nijoro muri arambira ngo nzobabwire ngo mwungeri n'intama
abungeri bataragira intama ziyazirigita ntacyo zibafasha. N'intama zitaza abungeri, intama nasanze igira ibintu bitatu zifasha umwungeri. Azayikamwa amata, icya kabiri azayigurisha ikamufasha, icya gatatu akayambara. Abakera bo bambaraga uruhu rwayo, niko kazi k'intama. Naho twebwe bamwe turi mu gutambuka bakatuvuga ngo turabayoboye. Ntama yasimiye kiri kwa Satani. Nimugaruke muze mu ruhongore muhishurire. Uyu ni umwaka wo gushurira. Indirimbo muzo mwaririmbye zitarimo guhishurirwa zaratakaye. Nizo mwiririmbira yari fair play. Ni kurya umukiriya azakandagira undi cyangwa hano mu gisirimba tuba dukandagirana. Wamara ukamubwira ngo sorry. Uba wamubonye mugabo. Oya. Zumbwira ngo sorry. Indirimbo waririmbye ubushize utarakiranukira Imana. Ijambo ry'Imana ritaragira akazi muri wewe. Ntacyo zamaze. Ririmba indirimbo sha. Ngo baririmba indirimbo sha. Isiyoni. Ngo barabwira ngo tikoririmba indirimbo z'Imana turi hehe mu mahanga. Abarozi bari mu kuririmba n'abasambanya. Indirimbo ko zirarimbirwa amahanga zanga duteka twese kw'Imana. Ngo mu Imana icubahiro ngo bazokora igiterane cy'abagore b'abarozi. N'icy'abagabo b'ibisamba. Nizo biri mu gukorwa muri Nairobi. Ariko ngo duceceke kugira ngo turame. Jewe nzorama n'Imana nzokora iki? Nakore Imana kiriko yarangiza imirimo yanjye kanjyana. Amakorali y'abapagani bacyuye abagore b'abandi. Ari mu gusohoka ngo akagenda avuga ubutumwa. Babana ngo nukuri ngo naje mu mwaka ngo zogura intebe kwanza ziriya zanacitse ziriya niziba zaraguzwe n'abapagani kubera bazitanganye ubwo muri bo. Gusa nyine nuko Imana izibanyaga ikatuzanira mu rusengero, ariko ubundi twadukwiye kwigurira intebe zo mu mwuka tukazicaraho mu mwuka. Bamana n'iki mwaguruke dusenge. Mwaguruke dusenge. Ubwira Imana ngo amashimwe yanjye y'umwaka w'Imana aba amashimwe ashitse. Mvuge ibishitse, tuvuge ibishitse. Pastor Jean, tuvuge ibiturimo, tuvuge ibyo twakora, duhe Imana ibyo tugomba kuyiha. Niyo mashimwe, niko kurangiza umwaka. Naho ubundi ngo wewe umwaka umaze igihe wararangiye. Iki ni igihe cyawe n'Imana cyo kwihuza. Imana ikatugirira neza, ikadufasha. Wamana uduhe kuduhishurira. Naho ubundi ejo bundi twarabivuze uruwigihe turigike iminsi mike. Niyo wihagazeho ngo wasize utuvuta tugafata uruwigihe gito. Ubushite twabwiye muhumure niba ari muhumure. Wa wundi uyu nguyu muhuza. Sese wewe ndi wozo ukaraba nibura gusiga amavuta yamyacika none yari kwabaragara. Wewe kurabiraga kuramuruta nuko nawe uza wisiga. Utisize nawe wowe uruhungaruke. Nta kintu turusha bagiye, nta nicyo turusha abandi. Icyo turushanwa gusa ni kimwe, ni umutima wo guca bugufi, wo gutahura ko Yesu Kristo yabonetse mu buzima bwawe. Niba Yesu Kristo ataraboneka mu buzima bwawe, ni ukuri niko gutangira umwaka neza nawe. Nuko twihuza n'iki n'Imana. Naho ibindi byose umuntu wabe niyo woza ugenda ngaho wa mugabo nababwiye ntacyo bibwiye Imana, nta nicyo bibwiye abantu. Ntibaza bagutambukaho ugasigara wikoze wisoro. Bwira Imana ngo wamana umutima wanjye umwaka umuhishura. Ndashaka kubana nawe, sinshaka kubana n'abantu. Ndashaka kumva ijwi ryawe, sinshaka kumva amajwi y'abantu. Buri wese niyisengere dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu mwaka musha wa 2022 dutangiye. Wiheshe icyubahiro w'Imana. Wiheshe icyubahiro mu mitima yacu.
uyu mwaka musha urushura ubundi busha ubuzima bwo mu mwuka, tuve mu buzima bujegajega, tuve mu marangamutima y'ibinyoma, turebe ko hari icyo wakoze ku buzima bwawe, ukangura amarangamutima. Ijambo ryawe rive mu ubwenge bw'umwuka rubihishure, bihishuke ku buzima bwacu, tumenye ibyiringiro, tumenye ibyo wakoze, tumenye imbaraga zawe, tumenye ubunini n'ubugari bwawe. Ijambo ryawe ryavuze ngo nibwo tuzabimenya, tuzamenya iyerekwa, tuzagira iyerekwa, tuzagira imbaraga, tuzera imbuto z'umwuka, kuko ari wowe Mana. Mu izina rya Yesu, amen.